Karaida elos kitapu gana ikisitunga emilion de peke da kwatata ekato lo ekorana kota mana petaka no itunga ilukumda kwataka nyape kesabala simro kebe achamtwa ikisio Dr. John Wilson Etolu lo eruchokit anapeta no amuka ne korana koteso ngese bala mam ebuga lo soroti isoma jok kota mana peta no nala lepuma melo sa ikisi ekato edisu berlingare da kere chime kato kopara ngese kumi tunga ilukumina kaisa kanyi kanya uni adu mutekato tupakini bukedia lukumina kaisa kanyi ndiop tupakini serere lukumina kaisa ngon kedi wongon tupakini katra kui lukumina kaisa uni ndiop otupakina muria lukumina kaisa ralu kanyangon otupakini soroti district lukumina kaisa ralu uni otupakini kalaki lukuminto mna kanyangon obuni kapele biong lukuminto mna kanyape obuni kabere mai lukuminto mna kany otupakini ngora lukuminto mnakan ungesido soroti sidi lukumini kanyape eroko sunga dekasi nepeto wodi ko panya ketunga kaisa una lukanyare ejasi ke de covid oto mitunga lu kere o chumto sekato itunga la yasal anyano ni adekis mamidum do sekato sanyi tuwan ke duno ke kato nare kato bore una soiti miki yadum na dek na yaret ari dum ya dekada mamji dum na dekana na pola kwana no na kinja ko lokine kwam na uniet imiki jatwa na reke de covid Apollo Cholong loka LC5 Kapelebiong Francis Akorikin ngesi puda itunga lu ipu achamna ikisio ekatolo tira kwa penga ikino chut kwa pesek ido kape district loka Kapelebiong acham titunga kere lu ipu aija une vaccine kopani ne ronana apata domutu ido ses ilukumito mana kanyape ido adaweka tima limokine ngobone be itosomaso ilukumito mana kany already lu ido ses akote ngai tinyiko kita ketonga kere lu teso ebe achamutu adumute vaccine ara ide ngolo pelo la relo C5 chairman adauta ngala adumune vaccine AstraZeneca ido vaccine lo kera degela ikiche kirora iche Moderna Sinopharm kera ibo ngunu kere ngara nguja sikiro nikiro nyeko kite tonga kera ejaute vaccine tetero ni round tonga le ngale tetera kape pukoro tetero ki due ebo ngoto sobro la palo so egwerito non Charles Opio ngesi bala ejoke katolo noi na rage one chumere ngesi emamadi otions na edo mutingesi ngolo adauta no sekona palo kanita dedo ngari kain lo yare pa palo kimonta dato sage ora patne no be matio sadu tukino kes bolo to tai no na de da ni tuburu kaja probo to lor badu mekiam aina peta nwai kisekato itesa kere ne saum tatia ngeta kin lolo konyedo etijena puganebe ebulu balosit ada na parasa unyanyo lolo isinyiko kita dai tonga ebe kala de da sana peta no ekotokesi ayata kita lo sadum ne katolo de kana ekorona emwatari Dilax Emi Alamu TV East Soroti